Amazulu athemelona nathi sithembelona Amazulu athemelona nathi because of this weekend. Simuphumela wale weekend. Simuphumela wale weekend. Hallelujah. Hallelujah. Kunengozi lesoy celebrate abasalwane. Kunengozi lesoy vuma. Sitoy vuma phambi kaSathane nebakubona phiki. Hallelujah. Sikona sabonyama sikona sabonyama. Bathi kuvuma ngozi lesizulwini. Sanguma bazalwane mathi bona funa ngafuna.
Soyivuma lendoda yasezulwini. Yini imali sina ukuthi siyivume bazalwane. Kuthi liphakanyisiwe. Ezulwini emhlabeni lapha. Yini liphakanyisiwe. Mark chapter number 14. Father, we thank you. Father, we thank you. We give you honor, Lord Jesus. Siamona Baba usisilika. Lifunyiwe suride, lifunyiwe msabedi, na ngapasi msawa. In the name of God. That is not me, toi, uwe pastor Moni. That is not me, toi, uwe pastor Satan. We receive your word in the name of Jesus. Father, we receive your word. We receive your power. We receive your anointing. Father, we stand against whatever plan of the devil. It is under our feet. I say it is under our feet. I say it is under our feet. It cannot work in this place. And our Mother, we saturate it with your power, your grace. Saturate this place, O God, with anointing. Saturate this place, O God, with your grace. Saturate this place, O God, with your power. Oh, Koshalabad. Elasaya lima asyata. Elasaya lebosika. Katasaya mahande lebosiata. Jesus. Kulia hapaliano shana kapalia, kurabasile hasuya kulia haseya, abesenteria kataya kapalia, unanalia kadia hando shenelaya, kurabasike telebosha, kandelebosi kataya, kurababababababasaya na babaya, ilebokosha, kunamandelebotia. It's your time, oh God. It's your time, oh God. Penetrate, my Father, in the name of Jesus. Get out of this way.
church, my Father. Saturate this place with your presence. In the name of Jesus. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Can I say put in the sword, Pastor? Mark chapter 14, verse 66 to 68. Petro asahlezi endasi nelibala kwehla kuye intombazana. Bekahleli entabeni bazalwane. Petro, verse 66. Petro asahlezi endasi nelibala kwehla kuye intombazana. Leyayingolesinye sesisebenzi sempristi lomkhulu. Yathi kube ibona Petro otha umlilo. Yambuka yase ithi kuye, nawe futhi bewuhamba naye lo mNazaretha lo Jesu. Kodwa waphika Petro wathi, angathi futhi angikuva nekuthi ukhuluma ngani. Waphumela ngephandle esibuyeni ligcudze laselikhala. Yaphinda yambona le ntombazana. Yase ikhuluma nalababeme naye yathi, lo ungilomunye wabo. Ngicela umfundzele 62 67. Yathi kube ibone Petro otha umlilo. Yambuka yase ithi kuye, nawe futhi bewuhamba naye lo mNazaretha lo Jesu. Yambona otha umlilo. Yathi nawe uhamba naye lo mNazaretha lo Jesu. Hallelujah. Ungubani Peter? Lesikhuluma ngayo la. Peter bazalwane Bible ithi bekangisayibona. Yes. Hallelujah. Atidobela tifisi kulisiba. Angangenela namahlupani namuntu ke Peter. Atidobela tifisi lapha. Wafika Jesu. Nakafika Jesu. Peter sotholakala naye kuba ngumfuthi. Kanye nalabanye. Hallelujah. Bayaqhubeka bayahamba na Jesu. Peter bongumuntu yebo. Peter bekangibabe njengabo bonke bobabe labahleli la isonweni. Hallelujah. Uthi Peter bekashadile anefamily. Siva iBhayibheli lisitshela ukuthi uke wagulelwa ngumalekala wakhe. Waphilisa Jesu. Lokho Peter bekayivotha naye. Ayivotha nje lefana nabo bonke bobabe. Hallelujah. Kepha unendo beyikhona Peter bazalwane. Lengafani lana nabanye bafundi. Peter angathi into yakhe beyinamathela kuJesu. Sithola Peter lapha elwandle. Jesu uhamba etukwelwandle. Labanye abantu bathi ighost. But Peter uthi hayi. Akusiso sipoko lesi. Hallelujah. Uma Peter sithola lapho ngila ativeka khona ukuthi Peter bekamfundi but lamthemba kakhulu Jesu. Uthi noma bekunguwe Nkosi ngishonile. Sengizengida kuwe. Hayi bazalwane yasukuma inkosi yasezulwini yathi Peter woza. Hallelujah. Bashumayela abaningi bathi ngiyenteka Peter wathatha amagama wawandlala kuwelwandle wahambe kuwa
indondo yakhe yathi Peter kwendeni uthi ngahamba kwemali njengoba bazalwane nathi kunetimo lesifika ngaphakathi kwakho lesingathiboni uma sekukhoneni but ngenxa yekhuluma kwabantu sigcina sithi akukho noma ugcina usuke khona bakaNkulunkulu uthi akukho umuntu langaphila ngaphansi kwalesimo lesi. Uyahamba Peter na Jesu yayaqhubeka uyahamba Peter benento yakhe mabazalwane kuMateyu 16 verse number 18 uthi Jesu abantu bathi ngibani bayaphendula abantu hayi kasikuma bebheka kuthi kwaPeter mina ngithi wena uyindodana kaNkulunkulu. Hallelujah. Peter lokhuluma uthi wena ngisayibona lokhuluma lo uthi wena uyindodana kaNkulunkulu. Uthi Jesu ngenxa yalokho igama lakho seliyaguquka sewuba Peter wena phezu kwaleli dwala phezu kwaleli dwala awuphili majudge ukweliseka kwaleli vesi bazalwane sithole kamalanga elisendulu lesathi kwehle mandla kamoya lithi ibhayibheli bathi bantu bathakiwe bathi Peter stood up wathasitha kwanga ilokhu lokwaprofethwa ibandla laqala ngaleso sikhathi Peter was lasize khona bazalwane sithola lo muntu lothanda uNkulunkulu kangaka umuntu lohambe kaNkulunkulu kangaka umuntu lohambe naye kangaka satsheliwe kuthi kangiphika futhi bathangeke and nami bengasho njalo bazalwane postito lethi phela Peter bazalwane ngiyojubana endlebe yomuntu. Hallelujah. Peter lathi hawu bekamthanda ngakhona Jesu benami Peter bengaka ngizakuphika Jesu kanti kunento beyenteka Peter langa yathi Peter uhamba na Jesu kunento leyenteka ngokubona yathi Peter uhamba phezu kolwandle kunento Peter leyenteka kuwe labanye bafundi labangayiboni Peter wena konke lezinto letingaka kunento leyenteka kuwe lebangalazi kwentekani Peter kuwe kuJesu nebuNkulunkulu bakhe kuyesuleleka kuwe nawe Peter kancane uyashintsha ufana naye uyakhuluma nakhuluma uyakhuluma nakwenda uyakhuluma nabehavior. Ushintsha yini Ushintsha khamba naye ngoba kwendeke uhambe naye ulimele beseni akwendeke ukhulume naye ukhuluma kwakho kufanane nayitolo akwendeke uhlangane naye imoto yakho ingaguquki akwendeke uhlangane naye impilo yakho ifanane. Uthi lo verse number 67 lithi iBhayibheli bekakuhlalele Peter entabeni intombazane yambona yathi naye lo bekahamba naye yacabanga iBhayibheli izama kuvaka ubhaka ngoba sekubi lokho lokwehlele Jesu bathi akakhonanga kubhaka ngoba lokunabathele eceleni kwaJesu yiko lokwamela ukuthi angasakhoni ibhaka lokuhamba naJesu yiko lokumela ukuthi angasakhoni nanoma sangasafu angazalwane lithi lathi akwazi nokuthi ukhuluma ngayo. Ngendlela aphila ngayo wase wathi angathi nokuthi ukhuluma ngayo. We are living in our time. Labazalwane siphila emhlabeni sikwele Jesu lomningi kangaka. Siphila emhlabeni sishukela ivangeli laJesu ngemlomo yethu. Bazalwane mhlasibabu
sathi uma sifike endzabeni yaJesu satshelwa nasifike evangeleni lesinkuni satshelwa usinafike ekholweni uma intombatana uhlala ngentombi nawumfana uhlala nebufana bakho nawumuntu lokusha ukuthi jabulisa kaNkulunkulu satshelwa bazalwane ukuthi into yasezulwini yavikelwa ivikelwa ngabo bonke lonako bese sathi nababepita baleka ukuze uvikele into yasezulwini into yasezulwini yavikelwa ivikele nabantwana bakho abanikeli nabona kuNkulunkulu ngoba into yasezulwini yavikelwa satshelwa ukuthi bantwana bami kulenzakala Jesu kuyahambela kuphela ukuvikela into yasezulwini sayivikela sathembeka sahamba sathi sihamba naJesu enyelanga kuyenyukela enyelanga kuyehlela sathi Nkosi sizohamba nawe indlela yonke angeke sakushiya ngephutha bedlela bazalwane bendoda ethu kaMphika ngephutha bedlela imoto ethu kafundisa kuphika bakusebenkinga leseyikhona kuthi noma ungaphika libe selibonile kuthi wena uhamba nathi awubonani noma usebenza bangakwati khona batakunyala bathi siyabona mgojo kaNkulunkulu hayi noma bakwati kungathi ukuthi sawusulela nakuwe asabone phila sabokuphila kuwe kuvuka lomunye kuvuka kushumayela ngoba lento unewayinambitha into yakube into yasezulwini yahlale kukwakhe yanyathela yasuleleka noma sewusukile kuyo noma sewusukile kuyo yona isukile Peter bekasho kuthi ngimphikile futhi bekasho abanye abantu abamanzi kanti intombatana imbonile ithi mvela ukhulumisa kwakhe haleluya ayibasarane labona ingambile ukukukakitho bantu babona ngalabanye beso abanye beseyibambile abanye basezulwini bamba never say never feel abaphe Ithi hamba ke noJesu hamba ke noJesu hamba ke noJesu
Zambia,
This grace is transferable. This grace is transferable. I say this grace is transferable. This grace is transferable. This grace is transferable. This grace is transferable.